kumsang ni somni le pani July ni somni le paruk thole jan ania Rainbow Mizo Channel thir tu jong song te chupai kanbuk le thau chau ane tunrum chu Ukraine ram chunga boina kalmek chau thir lawin khovel hun frang franga boina lian tak tak mai in mung le thlengmek te thir hovin global roundup kan nei le don ane kan threnom lok Myanmar ram chunga hun rai tak chung antiku protester ten ma anla mipui tele sipai te inkana athleng deuh ranga Myanmar tul chung boina chanchin hi apuang han tam em awangin khovel chanchin thar danga kan han kai santa kha ania mase nimin le nizan lam thleng te voin lama te khan Myanmar media rang ten report an pek danin Myanmar sipai nunrom takmai ta chuan an nunron zia lantir chun jamin sipai rorelna dulawa dodal tu antiku activist ta chu palilai mai thi turin han chung thu anrel ane he thil thleng chungchang hi Al Jazeera in voin lama report an pek dan chuan Myanmar military a rorel tu ta chuan sipai ta rorel na dodala antiku activist ta chu Myanmar military ta hian thunai na anlak tiratang khan mitam tak anman toa chungjinga chuan state councillor Nobel Peace Prize po lodong to tu Aung San Suu Kyi nena inkung kaina hnai tak nei pakhat atelani ti report ani boka Global New Light of Myanmar newspaper in report anpek dan chuan heng mi pali te hi tharum thoa inti buaina rap thak tak tak maya in rolin firfia polang main an cheni ti in han reporta Global New Light of Myanmar newspaper hi Myanmar sipai sarkarin thupuanna tana anman thrin ania hei hian an soi chenhe hlea heng antiku activist tha tura an chung thu anrel tak te hi terrorist angmaya chein nunron thak takin boina lian tak tak chok chuak tua an tangfau thrin ani ti in an puang zar ane mase Myanmar state run media lian tak mai Global New Light of Myanmar hian report an pek nu loka hian khovel pumpui hian hetianga thitura anchung thu anrel ringot mai hi Myanmar sipai rorel dan chu khovel hian andamani ti anpuang anidau bera khovel ramsang sang tele polian tak tak hroi tu ten soiselna anchak chuak zui ngal ane Al Jazeera chuan report an pek danin Myanmar military hautupa senior general Mingong Hlaing hian Myanmar ram chunga thunai na pum hlum power ala khun hi February sangni somni le pakhat nikum masakha ani toa khami nu tang khan mi puipoi soilo tam tak ta chu am group te tranpuya pule Myanmar sipai junta hote dodal zonga chathina puin anman trau toni tin an reporta heiba ka hian National League for Democracy NLD sarkar hnuaya Aung San Suu Kyi tana mitangkai takmai phojia trole prominent democracy activist tia ansoi thin democracy Myanmar ram chunga adin chole thaina tana thaitop chothin tu kominu ta chu Myanmar sipai junta ho ta hian anti terrorism law siamin hedan noya hian thiam lo anlo chantir toa ti chuan thamasa jun tha khan hengmi poimo tak tak mai panni ta hian kota appeal na an theluta firfiak polanga chet na an nei lo ziale democracy alo din chole na tan le democracy thop zonga chet anlak na zongjong ta chu firfiak polanga chet na ani lo zia soin kota hian appeal na an theluta mase thamasa jun tha khan appeal na an thelu hi Myanmar court sangbar chuan alo hnol to bok ane hengmi te ba ka hian Myanmar ram chunga hip hop artist lar takmai tho chu ala thu chu sipai hote laka tharum tho chatura mi puita fui porna ni tia puin khungkhran alo ni to boka heiba ka hian nikum kumsang ni le somni pakhat August tha yangun khopuya commuter train baina khan in nam noya pu ani boka khalai mun achwa san huloka khan police pangala in nunna anchan ni in Myanmar military council ta hian anpu ane tichuan Myanmar sarkarin thitura anchung thu RL jingami midang panile ta hi lami ong le ong thu rajo te ania hengmi te hian yangung khopuya military government chu adin thailo na turin nasatakin ma anla civil mi tele Myanmar sipai hote anin baina
Myanmar sipai jinga meichia pahni telve chu hengmi ta hian an kap hlumani tin an pu bok ane judicial execution hi ramthrang thranga khovela hian man ani photo thina ma se tul top le lo thei lo thila lo chuan man ani ngai lo ani tin Al Jazeera hian an reporta Southeast Asian countries housing at phaichuan kumsang khajakwa somriat chhovela politics awanga mitang te thitura anchung thu hanrel tumbak kha tuntheng hian thituran chung thu rel hi nei alani le lawa Southeast Asian countries jinga Myanmar sipai sarkar chu kumsang khajakwa somriat nulama capital punishment tian soi judicial execution si mangma saber anita ni tin report ani boka Myanmar military sarkar ten hethutluk na rong takmai ansiam rol hian Myanmar ram chunga democracy tundin le tuma national unity government andina hun poimo takmai luatu Dr. Sasa thupong tu chuan Myanmar ram chunga hian military ten kan office te anthria dara ansoi thria nuwa khan heram chunga democracy koleng chomek chu ti thimin awmta a human right chu nasataka bochiat ani zuya sipai ten tul thana rap thak tak tak an thlentira khatianga sipai chakna manga Myanmar ram chunga rural lai mek tu te pai thak ania sipai te thachakna manga thunai na lak ani ni kha Myanmar ram tan chuan kan hria reng to turni le ni thalo tak mai dak day ani tin apuanga tuna thitura anchung thu hanrel jongjong te po hi dan an bo chet dan jongjong enin thitur khopa dan bo chet na engma an nei lowa democracy tundin le du tu te ania mashe Myanmar military te chuan nok an ti wangle sipai te din mun der thong takada thaitu le Myanmar mipui te thinlung ne thaitu poimo tak an ni ti hriain sarkar laka firfiak polang maya chea nunrong taka chea an puwa mashe heng jongjong hi dota in pu na ania democracy tundin le andua mishingten digna chanvo kan nei human right chu vonnun le andu wangin theito pin ma anla mashe Myanmar sipai nunrong tak mai ta hian heng activist question le poimo tak tak mai ta hi midang ten an zom zela sipai te laka mipui te helna hi nasajoka alo chua zel lo na tur le mipui vaukhana na turin hetiang hian thiturin anchung thu anrel sakta dan lo anga rorel na ten om takani tin asoi chuak ane Dr. Sasa thupuang tu hian asoi ba ka hian ama Dr. Sasa hian thuchua asiam boka Dr. Sasa hian athuchua asoi dan chuan kanjawai hian kanhretlang threwa firfiak polang maya che chu Myanmar sipai nunrong tak mai ta hi ania mase democracy mipuite zalen na democracy tundin le du tu ta chu Myanmar sipai ta hian anmani ni na dik tak firfiak polangin an puleta heng sipai nunrong tak tak ta hian an taksa an ruang ta hi phum bawin an labo thei ani mai thaya mase military general mingong lai hian ati thai melo tur chu democracy an du na le an mathlir jongjong te ro hi chu mipui te la katrang hian an la thrang thei don lawani ati haiba ka hian justice for Myanmar thupuang tu yedanar mung chuan asoi danin Myanmar sipai firfiak pol ho te hian mipui te zalen taka anom theina democracy sarkar du tu te laka rorel na diglo takmaya an ken ko hi khovelin thiam lo achan tir tur ania Myanmar ram le Myanmar mipui te tan hian international community te hian rorel na diklen chuak turin kan phuta tuntruma thitura mi pali te anchung thu anrel na hian dan tam tak bo chiat na athentira Myanmar sipai ho te hian humanity anti mishing kan ni anga in zatan na dan jongjong te chu an bo chia humanitarian law bo chia in Geneva convention bo chiat na lian tak ania chuwang chuan international community khovel ram thrang te hian Myanmar Military State Administration Council laka hian hrek na sanction pengai turin kan phutani tin thuchua asiam bok ane pro democracy activist pali te thitura Myanmar military ten anchung thu anrel chungchanga hian Myanmar military sarkara anthupuang tu Major General Jomin Thun chuan he thutluk na kan siam chungchang hi mimal taka in beina thil anilawa danang takin dan hnuaya kalpui ania hetianga thurel hi Myanmar military sarkar chuan a hre hlea mashe lo theilowin he thutluk na hi siam angai ta ni atia
heram chunga hian dan bo chen rap thak tak mai an nei awanga thitura an chung thu sarkar in rel om chun an ri don ani atia hei hi ahmad saber an ni tin asoi bok Myanmar military thupuang tu zomin thun hian nei pi do tanga thu chua asiam danin hero rel na hi mipui te laka diktaka ro rel na ania mipui ta chu dan bo chen rap thak tak tak laka hian anma ni le anma ni anin ven him thaina turin heng mi pali telaka hian hremna kan lek ko ta ni tin apung zar bok ti chuan Myanmar sarkarin tun truma thitura anchung thu arel tak ta hi democracy tana thanem ngai taka beitu democracy campaigner tia ansoi kominu te former lawmaker le hip hop artist lar tak mai PG thote pro activist pani lamiong le ong thura zote ani khovel media tam tak ta chuan Myanmar sipai sarkar thupuan na media ta chuan heng mi pali telaka hian thiturin anchung thu hi anrelani ti anpuanga mase engtika nge ti hlum anni don ti te engmanga ti hlum tur nge ti tele thitura anchung thu anrel bakhi Myanmar sipai ho ta chuan engma thu chiang kuang tak anpuang zar lawani tin an report bok hetianga Myanmar ram chunga danbo chia puwa sipai ten thitura anchung thun relawanga khovel ram sang ten andem na thu anaw chopui mek lain India ram chunga India Defence Minister chuan thudeng khong takmai asoi chuak ta India media ta chuan Pakistan laka hian India chuan ngoi achu don lawa mason atum don niin alangani tin an report lom ane The Hindustan Times le News 1810 report unpack dan chuan India Defence Minister Rajnath Singh hian POK tia ansoi thin Pakistan occupied Kashmir tina ania helai mun hi Pakistan le India in anin chumek mun Pakistan sarkarin anop chungami ania mase Rajnath Singh hian Pakistan occupied Kashmir hi keima ni ta ani tin asoi chuak tatlat mai hetianga India Defence Minister in statement ti chuaka thu chua asiam nuloka hian Pakistan mithiam tele India mithiam rang te media kaltlangin in nialna lian tham tak tak mai ahring chuak ta Pakistan sarkar point India Defence Minister Rajnath Singh thu soi hi an ngai poi mol lea Hindustan Times in report unpack dan chuan Rajnath Singh thu soi wang hian Pakistan sarkar chu achi ai lea Indian and hian Kashmir ram chunga hian ramin chu lai kan naya chuta chuan Pakistan le India hian kan oblailok chin tur chu roman felvek ania Pakistan occupied Kashmir hi India Defence Minister chuan kan ta nia keima ni ramani tin asoi chuakani antia UN nena Pakistan sarkar hi zol kawin khovel hi Jammu and Kashmir chungchanga hian enroll turin kan phut chawni tin anzol kobok ane India Defence Minister hian Pakistan hi awawna hlea anop chin ramchung jongjong po hi tunma tang toa India rambung than chung ania Pakistan hian kanram min chu puin kanram hi anopa mase India chuan Pakistan kuta hian engtika ma kan pedon lawa Pakistan sarkar hian POK po hi anchua san thuai ala tul don ani tin asoi bok hei hi Pakistan chuan changle tin statement thui takmai anti chuaka India Defence Minister Rajnath Singh hian enge ahriata hetiang hi achak chuangot mai ni tin andem thu ansoya Rajnath Singh thu soi jongjong hi azawain pomthailo tople danlo anga Pakistan territory nekna ani tin anpu bok India Defence Minister Rajnath Singh hian tun Sunday kalta khan he statement hi ati chu ania mase statement ati chu tir ain arai tultula boruak aso sang tiala India le Pakistan in rina line of control po boruak ati so sangtran leni in report ani bok Rajnath Singh hian Pakistan in anop chin POK hi India pat poimo takmai ani tin asoi zui boka helo po hi India ram mundang hi hum hal ngai tam tak ala om boka chungta chu kanla chunjom zeldon bokani tin asoya Rajnath Singh hian kumsang khajakwa somkole palia khan India Parliament chuan resolution alo siam toa khata khan Pakistan occupied Kashmir tia ansoi Pakistan sarkarin aluamek hi kanram chungani tin thutluk na alo siam toa he parliament thutluk na hi za takin Pakistan occupied Kashmir hi India ram chung ani angin kanram chunga kanrin lut don ani atibok
India in hetianga line of actual control le ache vela Pakistan laka in negna boruak thar an soita ka wangle Pakistan in aop chin POK chu India ram chung ngai ani tia an claim non le ta ka wang hian India le Pakistan in kar boruak chu athalo ta hlea tunma jongjong ai khan athalo hleni in Hindustan Times le News 18 ta chuan report an pe bok India hian athen omram zinga ramria inram fel lei theilo na anei nuala heng zinga hian alang sarber ta chu line of actual control India le China in rina ta hi ania haibaka hian Pakistan le India in rina line of control tia ansoi hi India in buaina le harsatna ato jinber na munte ania India Defence Ministry hian hethu hi engrel rupuin nge anpon chua tero hi chu riat ani mai lawa mase hetianga Pakistan in aop chin chung Kashmira India le Pakistan in ramanin chu mek hi India Defence Minister Rajnath Singh hian kanram chungani tia aklaim non le ta ka wang hian boruak chu ama jung ai khan aso sangta ane heti lai hian Russia le Ukraine hian claim an nei ton deuh ranga Russia Defence Ministry chuan Ukraine ram chunga US in ralthuam athon lu ta jinga an ralthuam hlom bera an ngai le Russian sipaite beina tana anman na satber chu HIMARS rocket system hi ania mase Russian sipaite chuan HIMARS rocket system ta hi airstrike mangin an baya tam tak ti chiat ania USian ronthon lu belzel atuma mase Ukraine ramchunga nge hian heng US ralthuam ta hi chut chiat vek ani don ani tin an puang zara Interfax News Agency in report an pek dan chuan Russian sipaita chuan HIMARS rocket system hi somni chuangzat mai an kap chetoa Ukraine ramchung mun thranga anin bunna ta hian Russia Defence Ministry chuan thuchu an siam danin target bi kanain HIMARS rocket system ta hi azavain chut chiat vek antumani tin an report ane heti lai hian Ukraine lam chuan HIMARS rocket system mang hian Russian sipaita chu nasatakin an nor tolani tin an claim ve boka Russian heavy artillery tam tak maile an air defense tam tak ta chu Ukraine ram chunga an ramlak chin an op chin chunga an ron choplu tam tak chu ti chiat ani towa Russian sipaiten region srang an lak to chunga station an buat sai te po HIMARS rocket system mang hian mun tam tak chu chut chiat ani towa Russian sipaita hi HIMARS rocket system baka hian UK tranga ralthum thatak tak le hlom tak tak mai andon mangtain Ukraine ramchung mun tam taka nortol mek ania Russian sipaita hi ama point warning kan petwa Ukraine ramchunga anop chin mun frang atang hian tolnung turin kan hriat tira mase tolnung du lawin anthi na mun tur ruama chuan anron luta nunna tam tak an chanta ni tin an report ane heti lai hian Interfax News Agency hian an report danin Voin Khan Russia Defence Ministry chuan thuchu an siama Ukraine ramchung mun franga Voin Khan bei puithak ania Russian sipaita chuan abik takin Mykolaiv region chunga bei pui an thlaka Mykolaiv region chunga bei puithak na hi lotling takin kalpui ania missile pariat ngot mai ti chiat ani baka artillery am dipo chikrang ta chu Mykolaiv region chunga hian bomdar vek ane tin an reporta voina Russian Defence Ministry in he thuchu an siam nuloka hian Ukraine lamchuan thuchu an siam zui ve ngala Mykolaiv region chunga hian mun tam taka Russian sipaite hian missile mangin strike anron naya heibaka hian Odessa khopui chungle longchol muna te strike anron nei boka Odessa longchol mun le khopui chunga hian missile tam tak Voin Khan atlani tin an report bok Odessa khopui thanglam panga thingtlang khuwa zatoka khuwa Russian sipaita chuan missile mangin beipui an thlaka heta po hian in tam tak ti chiat ania heng in te hi civil mi te chen vek ania Odessa khothanglam panga he thingtlang khuwa zatoka khuwa hian military ten base an nei lawa sipai le ralthuam engma da anilo boka Russian sipai te hian firfiak polang main ralthuam le sipai te anom mialo na thingtlang khuate missile mangin an kapani tin an pu bok ani heibaka hian Russia Defence Ministry in Mykolaiv region chunga beipui an thlakna nian soya hian statement anti chua hian an hlotlin thu an puang zara mase Ukraine lamin thu chu an siam ve thunga chuan Mykolaiv region chunga
Ukraine sipaitan baipui anthakna Russian sipaitan nasatakin anin kapa mase Mykolaiv region chunga hian Russian sipaita chu dancha ania muntam taka S-300 missile system Russia in a control na nuaya ada chin Kherson region chunga tanga anron thon lu ta chu Mykolaiv region chunga hian thanem tham tak mai ti chiat ania Russian S-300 missile system ta hi Mykolaiv region chunga anron thon lu zongjong dau tho hi Ukraine sipaita chun HIMARS rocket system mangin anbom chevek niin an report ve thung ane vointlaya ve khan Al Jazeera hian an report dan chuan Russian sipaita chuan Black Sea Ukraine longchol mun frang ta chu missile manga ron bayin strike an ron nei non lea heng mun te hi Odessa khopui chimlam panga longchol mun tele Mykolaiv region chunga longchol mun ten ni tin an reporta Russian sipaita hian amma po khan Odessa longchol mun an baina khan Odessa longchol mun hi bailovin Ukraine sipaitan ralthuam anda ta chu anbom chiat sakani tin an soya mase voina baipui anron thak le na mun Odessa chimthlang lampang le Mykolaiv region chunga longchol mun anron baina ta hian Ukraine sipai le ralthuam engma da anilowa mase Russian missile tam tak chu hengmuna ta hian aron tla Russian sipaitan Odessa region chung le Mykolaiv region chunga longchol mun te inrem na bo chia anron beiba ka hian Black Sea anin dolong anda tangin fighter jet tam tak mai anron thok choka chungte chuan region tam taka beipui anron thaka hei hian civil mi te ta na chian rap thak tak mai voin khan atlantirani antia Ukraine ram chunga Southern Military Command in thuchua ansiam dan chuan missile manga Russian sipaitan voina beipui anron thak na hi lian tham takin anron kalpuya aircraft tam takin anron zui boka missile apwa hnu loka hian aircraft ta hian van boru ka tangin bom tam tak mai anron thaka sipaite pakhat ma anom lo na le ral thuam pakhat ma anda lo na mun zatoka thingtang khua chu nasa takin bom chiat ania missile manga antarkat ba ka hian Russian aircraft ta hian van boru ka tangin bom anron thak boka hei hi inrem na dan zongjong bo chiat na ania Russia hian eilein turlam chi te Black Sea kaltlanga thon chua chu remtia duangin in soima sela Black Sea kaltlanga kanlong te anvei wale in dolong nilo bungrophur chi longchi sang te po engma kaltlang rem antilowa nitam tak po aliam main in rem na thuthlung kan zia chu an bo chengala voin thleng hian bo chiatin om chun zom zela mase Moscow chuan thuchua ansiam zongjong a chuan Ukraine longchol mun atang te hian eilein lamchi chi sang thon chuana turatana kong hon chu remanti thule hun reilo te a thon chua ani tur thu an puang ranga mase hetianga bom le missile manga kan longchol mun te an bom rang chung hian Ukraine longchol mun atang te hian eng eilein tur ma hi thon chua thei ani don lawani tin an puang jar bok ani inrem na thuthlung han jian nuwa hian tharum thoa in ti boina le bom manga in beina hi achhuaranga wangin Turkey President Erdogan chuan Russian President Vladimir Putin chu Black Sea kaltlanga eile in turte arang thayang pera thon chua ani thaina turin Sochi muna in biakna anei puidon ani ti voin khan report ani boka Sochi hi Russia ramchung Russia tuipui kama om ania Turkey President Recep Tayyip Erdogan le Russian President Vladimir Putin tahian August ninga in biakna hi anei don ni in report ani bok Masekhovel media sang ta chuan Erdogan hena hian President Vladimir Putin hian engthutiam po lonei masela UN Secretary General Antonio Guterres le Turkey President Erdogan te khriat puina thlapa inrem na thuthlung anjia po bo chiat ani zelawangin August ninga Sochia in biakna anei turpo hian engma omzia anei anrin lo thu media than khat chuan report an pe bok ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kanbot sai thaite nile phot sela taksalama harsatna tunlai chu kan nei deu ranga wangin chanchin thar kan ponte po ngai thak anuam lo deu mai thaya tin regular takin chanchin thar kan te chuak thailo boka kan video thlir tu jongjong te laka khan in hriat thiamna kangena Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin in ton le thuai kan bai seidon nia